sana kusala na kora setibe Afrika na legiti a bumbi ti andu kusala ti dengo buzenga na mina bumbi sa kusala kora setibe Afrika ni la ifanala tondoso aiketi ngusa kusana baluse na ndoni use asina ngusa kuse na ndoni baluse na ndoni osho na yatisa ngoti sofade alekema ande atene mingi na yani na batati boaro sosi aike okoti a bataso keda kodo setibe Afrika aike awali si ala godati tene ala wara mini tokango pupu na katitala timule genala ti sala anzenzele akusala timamboko tala si ala limbuti tene ala bleke na gigitala aike dukusala tibendo tigi sosi ake batene ti batango seduti ngana sesiri na kodo setibe Afrika si amamboko na wali so titene ala wara tokango pupu na ti sango sunga kwa fadala kemandi afade suekigoe na asangoni okona oko na molongoni ti fani use ikiri zengbala kosu sakina dawati limotala sangoti na molongoni yake kojubenebia mokonzi tingurubia ti koroseti be Afrika Felix Molowasi aduti na lango ti la so na duti mene kapati matanga so abateneti yambango tondo susi aike bateneti akusala ti ekonomi teneti nginza ngana handu kusala so kesa kusala koroseti be Afrika legiti dengo buze ngana ambini akusala ndenge na ndenge nila ke tondo susi abondo akusala kweso asara teneti ngusa kusala ndoni balusa ndoni use asinangusa kusandoni baluse na ndoni osho na tereti ko jibini bia fade kala so agangana irti gouvernement ngana la susi eke munga mboko na koroseti be Afrika obed ko ya mele ngana Roland meilleur mande kuzu adutifana bageni kanda liti dalimoti koroseti be Afrika kota timingo tereti la soso abagigi ndalichi munga ngangu na teneti zoni gouvernance publique nga na teneti ayeso a irnit atene a gestion ti a nginza na yati andu kwaso aeke na beti leta kota timingo tereso nga aeke ti tene afa apikoti akusala so ala sara na yati andu kwaso na yati ngu otaso a on ngati tene afa na gigi polele ayeso a irna tene a defi nga na ayeso aeke kanga lege na teneti ekonomi na yati kodro lo solo eke kojo gbelegbia Felix Molowa na yati teneti lo luti mingi na ndo ti teneti ndia so a ba teneti bebengondo na ndo ti ando kwa so aeke na gbeti leta ndaliti mungo maboko na ndokwati leta bon luti kiri singila na luti gbati kodro na partenaire so mungo boko banque mondiale ceci à Sara Tondoso na Tingu ta Zibawara à entreprise ceci est à Azasi c'est nommé à Zoda c'est là confronté là que est à Wara la Peponi dans la Zalani pour des croissances c'est une entreprise dans la Tsarko la Legni va de wara lege tene abun de wara ngizada kira kese trésor sa mo sana kusala économie ti le krongo alege ti tene asarsi njoni du ti population mais baso tozo sa fana yeke akusana ka ba lege ba na tia entreprise so kwa asartene to dondoni ba kusana chabingi bon buliti tene ba il est dans cette république bientôt quand la terre faut je crois ça qu'on a les c'est converti à Gonadawa alors maintenant certaines entrées à la so wayenda à la que là soit DG à la quoi à kota wayenda à la matin soit télé et ma agbe gba quoi munga du betala bon fa de muti sangona quoi ben soit nja soit de loi so azu quoi minga ça peut-être bani la sarsi yati ku sala na cha bon fa de ça quoi ndoni da fa de mi ko yanga tane so yache ngasoga la soga ndisi table tu conseil tu te le bas dans l'assemblée à gagner tu tenais à mon propos si à gagner ce que ça va se quoi ya ça c'est à grandeur ifana la so kuta timingo tereso eke sarani la kwa na yati ngota eke titene a évaluer a kusala so ala sarani na yati ando kwa so ngati tene a pika patara si ala limiti munga meni décision teneti zoni tamblangoti ekonomi na yati kodro
kundusosi ekeba teneti pialoti nzuni sango kusala na aeti pikango singa na korosisiti ve Afrika so akesa kusala bibi na gbele leta a timi telefa dina lango tila so na atimini bumbi ndati bumbi so atambula bimbili na ndo tipikango patara ndo kusati gbeni bia so keba teneti ngizanga na mamangiza ti korositi ve Afrika sinda ati bumbi ni ala so kokapada bulita la tiba apikoti akusala ndende so ala asara na ngati ba tongane salimbu ti lekreta kusala ni teneti apikango singa na City be Africa alimbuti tene atambula na tale geni so iritula ke yani ko gobena mangana ken privali kundu tidali mo ti City be Africa akonga kapa fadina yati kotango ti timingo tereso ala ke fanaye ayensi asigi na yati ngweti timingo tereso datika parti timingo tereso aiketi tene asara tene mingi na ndoti pialoso abateneti gouvernance numérique susia ke na yati andu kwaso ke na gbeti leta so nduna ke PGNSP sosia kesa kusala na ndembeso na ngweso amunga lege na losolo ike coordinateur adjoint ako pialoso ti tene lo fa akusala so ala kesa randi na tingu section no barosa na umeneso ti fa a composante sosi aikena yati pialoso nga si ala sarte mingi na ndoti tongana kusala ti pialoso ike tambula na ndoti londonga na sosi deja ala sar na kusala awe ala sosi akoka pa na yani ya mokongo etipika patara mingi na ndoti akpalenga na aye sosi ala lingbi ti sara afina bango ndo so ala lingbi ti sara ti tene amulege si pialoso atambula yamba na yati kodoti yati andu kwa kwe sosi akena gbeti leta ti lo sosi le coordinateur adjoint ti PG NSP lo fasongi asibeti lo na pekoti pikango patara so wagosinga bimu mersina la ti unangunduni bombi so la so isara na legeti ya molongo ti gerti kusala ti limiti sala ni fanu senera tingoko na tongonda tinguni ti lekere gerta kusala ni kojoni e to ala sina kati tinguni wala mi aneni i wa limiti to ne bumbi ti tono i ba buli na ndo akwa ko so sala ni kwa so i le songoda i lekere gereni atamla njoni pe nyela sara si ko na tamla njuna pe na si lekere ti tono yunji na nguni njunu na nguti ngu baluse na nduni baluse mukuzo iwala lege ti tono isara use kapati kusala ni na nguya pe nila la so imula nguni ti tono iriya wakude kwa soko inala sa kusala ni ti tono ibuli iba kwa so isana ya tingoko ti tono ba ala kusala tamla njuni yenyela ti njuni so sigina yani anyela alimiti tona yile kere kokoni alimi fanala so pialoso si aiketi gouvernance numérique ngana ala so si aikena yati ndo kwa so akena gbeti leta aiketi tene a za na yati ando kwa kwe so akena gbeti leta na legacy aye so si atene banda tere sara laso ngu baliota na ndoni osho wala usenga tonga sosi kpalisolani ati na bageti kodoseseti Rwanda na popoti ala sosi akamarati uchinga na tusi akela na ngusa kya ngomba ya bale gomba na ndoni osho si akpaliso abagigi andaka ala sosi akamulengeti kodoseseti Rwanda soleke na batati bongi ala goza ti tera timbetera tonga so na ndoti tenga na tilango sosi akeloja plaza na biko uselango masambala tinze so ekeda ndani aketi tene ala sara kapati Dangobe na akbalendende susi asilani na mbagenika akikotango susi ya muta tenelege benala atisara kusala ndende wala tuzukunga litara na ndoti akbalendende susi asi le solo eke gbene gbeso akabatene ti agene ngana wa be Afrika susi aike na korowande Sylvie Baipo temonote feisi aduti na yati matanga so na iriti ya kota su kodronga na tereni molimbi tu wara ala susi aike ti korositi Rwanda ngana mena la so atisala titene ala dutinga ti matanga ni Junior Prince Maliavo na Alvin Bambari ti dali motiko City Africa ngakwe akokapati batonga na isi amatangani eketambula ala kefana ye pekoti akapati matangaso Dangobe ebumbi akoti lekere akinanduti mama tenesusi amolengeti kodrose seti Rwanda so akina be Afrika agudabiriti dabe nangu saki utana use tibiraso abalani gigi na popoti amolengeti kodroni na kodrose seti Rwanda nangu saki ako ngbangu gumbe ya nandoni osio ayeli kwe atondani gina zango wati beku so akuta zuti kodro azati dabe na biraso abalani gigi na mbajenika
na pekoni agoti mukete ngweti dabe na alaso awara kwanga alaso awara apasi na teretala ozunisi a ebia ti beku matanga so ekesara ni la kwe aikemulege na i titene idabe na alaso yeti ngangu asinala aiketene so asigi na yanga ti losolo ekelembe ti kodro sisi ti Rwanda na kodro sisi ti be Afrika kodro sisi ti be Afrika so aike fombati kodro sisi ti Rwanda lugonda mingi kota kusala so amolenge ti kodro sisi ti Rwanda atati so ala gwezalani ti kangi tene ti ayeti maranga na bira me akanga lege na ala pepe ti tene ala guteresi ala mai si kodro ti ala gapendere zoni tapande ti tene kodro sisi ti be Afrika kwe ngana atanga ti azukwe amuni tene ti maingo ti kodro ti ala aike tene so asigi na yanga ti gbenegia so abando na ndu ti agene ngana awa be Afrika so akina kodro wande bumbingo akuta zuti kodro ala so agana ereti alembe ngana akuta ndukwa na kodro sisi ti be Afrika afatilo atene ngwiso aike kota mingi tene ti amolenge ti Rwanda so akina kodro sisi ti be Afrika aike ngwiso ala muti tene ala fangangu tala dali ti akpengba yeso ala sara ti maingo tene ti kunaku. Hakuna legitia sanguti kena batati boire sosi la soit kena yati kundu soit keti bendo tigigi soit ke batene ti batango seduti na kodo seti be Afrika amomboko na tokango pupu na katiti a mini awali so ungo tala kwa asi ngbango o shoda ndoni bale useso ala wara tokango pupu nila ke na legiti ako dendenge na denge so molimbi chuara ala kerengo da haiti sarango kusala na mabaya fungo bongo lekengo akbururu ngana lekengo asabunu ngana amina nzenzene kusala ti dengo buze susi awali so inga ye na ndoni fade so sina legiti akapatu kusala so na nzenanze akimungana la ungo tuko frososi asi sake balu kutonga so timu mboko na ala titene ala sarasi dengo buzete ala atamla na legeni ndati kapati mandango ngana tokango pupuna katita wali so aiketete na kiri na peko atene tinzinga sosi aganga na peko ti akbalendeli so ko seti be Afrika a onda nila kapaso abagigi teneti piaro sosi na ngati muzu franzi atene CVR so ake kunduti bendo tigigisi azana sisi timu mboko na awali sosi ala kena ya akbali ifanala so akena yati anze utasi awali so awara tokango pupu na katitala siti fade so ala inga ye mingi na nduti ai so fade faniga wasaka mulegina la tatene biani ti leke gigiti ala na legeti nzene akusara so ala ike sara kirgena batati bongi ko jini ko titene gona sangoti awanguru aike bumbi sosi aike ti awali soke sara anzenzene kusala ngana dengo buze na kodo seseti be Afrika sunduru irine aike fafeka si alekere na mungu mboko tala sosi aike ti bendo ti gigi so ke batene ti yanji ati nene tizo na mbageti ndo tipika ngo patarati de titengana ti lango sosi aike 2 saisons na batati bongi mbeni kapati tokongo pupuna kati kapa sosi abondo ala kwaso aike sara anzenzene kusala tuma boko tala muleke na la titene ala inga ye na ndoti a fini aita senda kode tipikango singa ngana pikango sango se alingu titene ala sarna adengo buze tala dali mutala tiko siti be Afrika adutifade tiro koto asango ezile gina altima pekoti asango ni kapati ngwendi tokango pupuna kati susi kunduti fafeka alekerendi mamboko na mamboko na ala susi yake na mbageti kusala soke batene tinjuri nene tizo tibendu tigigi na be Afrika aiketi mungangu na awali susi yake sala anzinzele kusala ti mamboko ti ala tinga ye njoni na ndotene ti akusala ti banda sango tongana la ke sala ina legeti banda sango fadela ki mai na legeti akusala tala ndenge timbingo tereso a tinjoni parce que a timini contexte actuellement so aza ki utiliser numérique na njoni nape na legeti tene a mai kodrape donc gangoti so ge na partenaire ti so ke MINUSCA so titeni gage fana wali entrepreneur il y en a droit ti mon dati terme ti numérique a mona mo titene mo tisa entreprise mo titene a mai il faut moyen gagner d'abord parce que atteindre faut une connaissance peu petit ni à périr faut tu terminer aussi numérique à faire entreprise à petit mal parce que là ce quoi il faut accaguer en ligne atteindre e-commerce moi tu présenter produit tu moi tu faire aussi il faut mon darati so ça raso il faut mon gonati numérique donc ngangu ten tu ten là so là atelier so atita la moment so si il besoin tenir il on a béni tenir il développer contre nango so dunia mobimba avec mana usu na legeti aiti abanda sango
ali minga atoka kuna kateti awali tibi Afrika si alanga ko ali ngoti tambula ligue oko gina ango boti kusala ni déjà il faut inga droit avant tenir gona quality singa quality ci internet sur la keteneso il faut inga d'abord droit nyele petit tenir ça nyele petit wara toni wara ton ça ouais iki gonani étape par étape parce que atelier forcément recommandation que da évaluation suivi avec na pokoni et il n'a partenaire ci ministère sur le que da aussi le que appui ton avis si na moment tu parler ci internet na ouais iki ça aussi a soit concernant internet tu aussi je pensais que la dernière morceau que bien qu'on doit signer avec la convention tu tenais aussi il y aura aussi accès facilement hein dans numérique dans internet donc je pensais à que nati sont là et donc nati quoi atelier so est vraiment important bah tu femme entrepreneur dans bibetimbi il faut un bagage gapé il faut ministère à tisa encore il a devant tu tenais il gonani il maille et puis avancer tiriti à aussi tu avoir rural ça et cahier soit que naïti kangoni aussi je pensais que naïti africain là au secteur agriculture là élevage à la quoi que nati salni donc à que sur la gati mandagawe tu tenais aussi il gonani na kete cordon aussi il manana wa du téléphone ça beaucoup tu mon petit gars milliardaire nani mais il faut moi droite mais il faut comment m'utiliser tongana kundu tifafeka ake bulchilo na ngwe tilekere abini angwe timanangoye na poti awali tibe Afrika ngana la so ake debuze ake solo yemi gititene awali tibe Afrika ngako atambula lege okotongana atanga chamba tala ti dunia mobimba alege ti anzezele kusala so aleke sala selimbi timu mamboko na njoni butiti ala na sangoti awanguru tongana sofadi itenenala na kota kambati sangoti aike andembo susi abateneti ya quart de finale ti Ligue des Champions aussi akatambula na bageti agba kodro ti amunju Europa ake kota andembo mingi susi ala so atandembo so ala kirita tene biani ti faso ala ke ngangu na ligeti andembo susi ala ketani nila ke ndembo so timbi biri tonga so na ala kui bumbi ti Bayern Munich so le wara terena bumbi ti Real de Madrid ngambi ni kimba debo atambula na popoti bumbiti Arsenal solo luti lenale na bumbiti Sporting CP na langoti la so fade akotande monga ko ay ketambula na popoti bumbiti Paris Saint-Germain solo ko warater na bumbiti Liverpool andaka FC Barcelone ak warater na Atletico de Madrid tinga tenen joni nandoti asangoti angangu wande mboso sekatambula na nguso na bageti koroti amunju Europa Junior Maliavo ngana Alvin Bambari a bibetala nandoni eke mapeko la mingina la Prince Junior Maliavo tongana swala kwa ingana ya chakete ambini mbonga swake gafa fadi swan kangu nebo akazawande mingi so ingala ke bondande mingi tonga suna dawati limotara titene alabana ifanala so fadi ke gereke la kwa na legoti Prince Junior Maliavo ala ke mande atene na ndoti ande mboso ke bande gigi na langoti laso isiawe na kongondati asangoti ekrisingana la koso alabala mapekota sangoni ala manjoni me ya kwa keso apekota sango so kwa ngati muzu franzi ake gina mbonga miambe na ndali motiko roseti be Afrika.